ne mpɔtam nya asɛm ketwa ne nyina ya rehosɛm a ɛyɛ enrada esiye o Burkina Faso abonte so abra nipa bonfo bia bɔne yɛ ɔmode se atagye ko santuo ɛne akode ɛde gu amanfo so ekɔ wiase no na nipa bienu afema hwere wonum nkwa ama afoforo pi so no eprepra ma besi ne kra no ebinim ayira aposifo Burkina Faso abonte so ɛpɔ mu baabi a wɔnom enhu ɛba se ne baabi a sa rehosɛm ne siye no ɛbɛ wɔn ne ɔman Ghana ya hye no so pante ba sa no yɛse Burkina Faso ade hye ne pinu a edwane bewura ɔman yi mu a ɛnam so ma basabasa kakra ebi ni ti wɔ bɔko ne mpɔtam ɛna nam so ma se ne mo kase ɔman Ghana mpanimfo asesa asrafo ɛne aposifo ɛne Ghana Immigration Service mrante ne mabawa akwa kugu sa hye ne so a bambɔ sɛ ne ɔmasi ayiri mu no ɛnyɛ asɛm ketwa kra na ɛno no nkɔda nkyɛn no nanu ya ukwade etwemu yeso ko en alatamam Nigeria dogo Buhari ni krum ene beto dwase yeso omsusu no omu prison bia mpempi no a Boko Haram fo no omu chu omu kogu onom yeso omu buban emebinum de omu ho akanwura omu esusuo se ebi kra no a na ebi etimi aba bewura Ghana mema sei na no ena enam so ema opani bia wabene e obambo ho nsensem kyere se baabi o ma Ghana gina sese no eye pa se national security mpanimfo yes I see something say something jumedie ya womo ebo ho dewro ema ne to Ghana ma de hie nyina asumu ne beye pa se free na ko ye be fie ni ko twa wi se ne tia sentemo pepe ti se jare bobo na ye de ahwane ma ye na se bi obi na mo mpotamu obi enam o mantwa baabi na de sunu ne ban a woda na die no won hye nim ne papa bia ntampara woti do no yi aposifo ne bamba adwumayefo na sokyere na saafo no womo etom ede womo nyina akwa ko gina mra no ora Richard Kumoji papa yi wabene ewo security na one Sompa FM nsem twefo di nkomo yentie ne nsem kakra ode to yenim ba esi security management yese bibia ade bia be si wo Kumasi Accra for your alert and it says see Nigeria Ghana immigrant for your alert because say Ghana and Nigeria there it me ya nyama bebre and intelligence sharing any dialogue needs anyama no me sure pass share identity of the hard criminals no and even though let anybody and there and I say me sure pass they na see na we are very alert no number one no say start terrorism campaign no say something. These are some of the things that when you see, you must say it. Number two, here say you better activate your diplomatic lines anymore. Not between two countries, and I say all other countries within West Africa, no, you share intelligence on criminality on timely basis. On say terrorism, and I say criminality about cross-border crime. And point number three is border control, and I say border security management. So be very up nature say yenu anuma mo ya adwuma wo aban immigration and customs be a bit more alert yeah point of entry, particularly the land borders no and airport so be alert kakra ye wade bi wo ha ye friend profiling and it said Nigerians ni year profiling ni year it me boa ma share with Ghana so ma anye ni year and the Benyan say Ghana for be almost independent profiling na ye de ahwe say so mo background na yet me who say we or can be na ya say bet me show mo bi o bi na one tia say ya na say on hu ni ye Benyan so be can police for na no police force for mo say confidentiality important and yes yet me boa as individuals be pray or nyama be pray Amusianto Penny Richard Kumodo papa wa bene pa ewo bambon sensemu ne ne kokodi nkomo no asama ne yewe ya eboboba se okọ Burkina Faso abonten so mimfo bi ne pa bonfo bi a bone ye omodasi ataje kototo to paye ekototo atu awiase nipa bi no mawuwo bi eprepra ebinum so ayira ene ne yasi wala tamamu a yasi Boko Haram fo bi a ya che omakwa kugu prison wo mo abuban ye dwane a dodo no ade o mani che Ghana mema sei no ene ne pani kodi nkoma ne yebusa senti sei ye de pa and what you say is say ya and penny for the aguacum see something say something no you see the bay when the beboa ama yetimi emia bambum e wo mayimo na watchim ye no de ka kwa na me ansa so abanyu mekwa hodo ye wo magane mo wono masori pa yanka kwa chi na sentem no magana chechofo a e wo memu wono ka bam kwa hodo nan wono masori chi se e wo msa de hia ho hia na so ye kan sika no abo sika de nipa nam na ade a wono mabo aban no so abo
cost of living allowance ye twenty can say cola cause sabana de bema one mono enya de obeti one mo nine na wode asi classroom bie man paniam pa ne nuan pa free sabra ne bepem ne one mo so ntimi ko classroom enko kyerade e free one mo na ke nim sanka be so no a na university staff association wo mo so ba monte so kyerɛ sɛ saban no ahwe amakola no wo mo sanka bi wo ha mo nkyɛmu aduonu a wo mo so beti agongon e wa ban no so ene no so tekoda ya pɛ na na sɛ midwives association ye wo ma gare mo keka won mo ho enti nkam ye sɛ koye su ne ban ne sabi ade ato won mo a ye aban nwumaku ahodo won mo ka bom ko nam so ene akoda sɔre ya yenka bi nhyiemu Ghana Medical Association wo ma Ghana dokotafo ye wo mo mai mu won mo ka bom ko so abamonte so kyerɛ hwɛ wɔn so didi bie yeye sani obi apere nani wan wɔn ma hwɛ yɛ no mo kyena se yɛ honhonho a anhwɛ asɛm bɛfa wɔn ma se na wɔn mo de ndɛ yɛ panipa wɔ brɛ pa wɔ ma Ghana mu a adɔkotafoɔ so brɛ enti kola no wa kyerɛkyerɛfoɔ nya bie no wɔn so adɔkotafoɔ wɔn so epe bi na asɛm yɛnti yɛ ne Ghana Medical Association wɔn mo kyerɛkyerɛfoɔ panyin owura Titus Bayuo adi asɛm nkɔmɔ ɛma ne kyerɛkyerɛ mu de nti a wɔn so ɛka sei. And I should put it on record that the GMA have also made that demand for the cola. The forum has requested for cola. All of us are singing the same song. And we had wished that government would have started with us much earlier to negotiate and discuss this. But if you look at the technical definition of a cost of living allowance, it's not a normal salary. It's a salary or an allowance given to a worker because of some special situations. It could either be that the worker lives in a particular area where the cost of living there is higher than normal across the country, or there is a situation within the country that has made the worker's salary worse off. So it's usually a temporary allowance. It's not expected to be a permanent feature on our pay slips, but it's to cushion us for the period that we find ourselves in. And the history in this country has demonstrated that past government, where we've had very serious difficulties, have given this cost of living to labor unions or the labor workforce to help us survive. When we went for the IMF in the very last one before this, there was a cost of living allowance. And it was just a recognition that when your economy goes so bad, the person on salary, people even struggle to get transportation to work because your cost, your salary can no longer take you to work and back. There are people who have parked their vehicles, are using commercial vehicles, and even then it's very difficult. So this is just to cushion us for that period. So government should have met with us much earlier to negotiate a temporary allowance for a particular period that they think the economy will return back to normal, so that it cushions the ordinary worker. This is all that we are asking for. And yes, as I mentioned, the GMA, our doctors are like anybody else in this country. So struggling. Yes, we are all struggling. We are buying from the same market. We are buying the same fuel. We don't get any fuel coupons. We heard the president say that they are cutting fuel coupon by half. I was your for way a year church for Penny de Ghana Medical Association, Dr. Titus Bayuo. Abusuan safe no abeka en ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM ye nwumre no nsia kase na nsa bia wo bia no yeguso e de ma no adwenche no nsusie share o Facebook junction so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM adwenche no nsusie wo de ba yeguso aye be kase na mamu no a ye be dwama e de ama kase physical ti ara ne ho age afiesue mu ntino okosunyena bonten so aye kase ebumfumpa na twa pese yachia akofa Sompa 98.9 FM so Sompa 98.9 FM sabusia yanko amano so ne yankodi nkomo kakra ye ne opani Martin Opoku sechere kwa akodi nkomo ne se ewiase nyina sika kra bia bata World Bank for e de ababetu gya se wonoma ya yimfifimu ahunu se Ghana mema se ya ye wono ye woni pakuo bi a womo ayi adwuma ya bosubi bia ne gete kakra katua na waje na wode ahen ho e de dada ne ma ni kakra na sa di pakuo ne be 25% na atena se na afi wani gine wani de hwe ne ma sa ni pakuo 25% no womo brabo eyese womu a ase womu aye womu adwuma ase ono a bodua kakra ye na adwuma wo dada ne ma nie no yese womo moje bosumi aketu no womo brabo no eye papa esi womu a ene ye womu adwuma no ene ye kwa maso ne opani Martin Opoku sechira papa yi wa bene wa pade wonsensem ho akwakodi ho nkomo sa asemi nwanwa na opani Martin Opoku sechira madwai Jaminia megiri sempone ye Jamina dum
Ye de rade ase. Enkomo a ye die ne sa report yi ene research ya World Bank mpenim for dia babontin enya wanwa kakra ana. Oh, se wo hwe omunchechiremu na enhyeda nyamwa bebre. Esan se wo hwe a omo de ato gina pen bi. Enti ye chechiremu ye behwe se ne a esitie. Se ne a wodi kan introduce ye no. Se questions na ba ye behu kwan a ombotai a omo nyina so omo de ka sa ansem no sanity. Na se ye wuramu a omo report no ene omunchie mu no Ghana member say de senke nim senke ja ye ne ye bosumi adwuma bosumi so a ye pe kakra de amo akwa akotu botom ne de wako anim kra ye bia 10th 15th na just oye magician na sike ya sha womo eyo mo madwuma de senke sike wono anete na ade ho wo ya no ayi bi ne wadi bia na kakra be ka na de be ye adwuma de ye adwuma eti ase koba se ye no abosumi so a ye je kakra no a enu 10th kra na asen ye mom ya bra boy ye si omo a womo eyo man kase dwuma na se ami yebusa se ade na abasa yo mini asa wo hwe we ban report na kasafa emabunu ho wo hwe report na sa na report no kan wo hwe emabuse sa wo hwe Ghana Housing and Population Census e ba ye na 2021 na nyina tim se mabunu wo man mu ye che nipa mu nchemu wo ha eye 19.7%. Emabuna owo oman mu. Ogina pen 19.7%. Eno na za wo hwe enchichemu a World Bank de bana. Top a kire se wo hwe wona mabunu na wo ye won wo je akatua wage employees no. Se wo hwe be 25% of it a better off than 69%. Wono aye wadwuma. Yemfa mabunu enye emfanto ho. Etimu se mabunu na dɔɔso ɛwɔ man mu ɔmo nso na yɛ working age enka aban hwehwɛmu nyinaa no aban nyɛ sɛ enka obia benya ne nsa no adwuma ama watimi di aboa esan sɛ wohwɛ private sector na ɛna yɛ the engine of growth for the economy ɛna afei nso no aban no bɔ mmɔden sɛ usua nsa no adwuma na wonye wadwuma ɛyɛ ana sɛ wode wonim die no ɛyɛ bibia ɛno boa mo Emma ukwa animu abrabom say would do any ato akatua now so ye hwe embabunu ya World Bank report eka now ode eka 5 say ukwa yenkura ase a wafa the whole Ghana wohwe yenkura ase a embabunu a woye wadwuma no enema bebre ya akwansidie ema omo wohwe capital sika a wode ehye adwuma mu eye how masa embabunu ena sa wohwe adwuma di a wodi na wohwe situation enya ade a konkan enti mi fanse bia babunu bi ye bibi kakra enso hwe ne capital ehyem na hwe se bosome bia niema ye beto anase emfaso obenya woso no na wo de compare bia babunu bia woye wage na ewo baabi a mi fanse na katua ewo se wo abanya adwuma anase wo adwuma bia mi fanse katua no ye na bosome bia ogye no se wo de to ho a na opa kire se omo no ye better off yemfa ekurase enye gronkito mu ye fanto ho obi wa odo aburu akwaji loan kakra de ado aburu odedo aburu no ebi ensuo kura anto anguso anase otwa aburu no kura aburu na ye fofofo ebi abosia kura ode ogiye afuo no kura no enya ade a onyaye but enhwe obi a oye babunu a yafa ne nursing owie nursing training ana teacher training a oye adwuma a bosome oge na katua Musumi bia ne nsabe ka ne kakrawa e wo se ne nsaka but obi a ono oye se adwuma no gise bia be 6 months ana se bia afe na watumi abu nkompare se sika me nsaka ye ni se wo de toto ho a na nipa no boa ne sika no a oye better off than obi a me fa ne se oye ono na adwuma kakra na sika wo de hyem enkwa animu na afe sukura no wonya mfaso ye nto ana se wonya mfaso na ne product kwa bia on package ni ye na enkoso eno na ode ye mfanto ho edeka enti se wo hwe a o sin pa be 25% they are better off than about 69 of that youth a o ma self employed a o mo ye o majuma enti na o ka fa mabunu eho sana na o pa kire
Na ayese so no na omoche oman no ene mo mpanimfo adwene na akwa akosi so se wo bibia yenye emfa eho na sese no de na unsusuye mu no besuso se ebia de manim ya no emua bi a wosaban de boa masa de we yitimi so ano se mabunu dodo no a na ni kwa akoto se bia ne 1 cedi ni 2 cedi bia wode eye na adwuma ne ade ne sa amfa ama no a ahwe na bonsam kwa akoma na adwuma ye no akwa akoya de fufuro bia nche da mo ayen Minye no krepa sa wo hwe report no kura na ka bibi se aban ana se policy makers ona wo hye emratoto ne ma yi no so omo hwe omo fo mani to emabunu no so was by 2023 eko ebe ya how pa mo man esan se mabunu eni adwuma ye se wo konkura se kura de na emma kura anso eye ahiafo pa ni nyina aka ne ana me kan se wo konkura se a emma omo ye adwuma edu ba bi ade no kura ye nto edu ba bi kwa enye yie ne niema enti ye de how ba nti Ghana empanimfo ehye eye nhihya ese wo de wani si mabunu no so esan se mabunu no ene betimi aboa oman yi emabunu no nya adwuma na obeye nanso onya bi enye wona ono aso biebie wadwuma no nso sika a ewo se wode hye adwuma no ma adwuma no kwaso nso a wonsa enka enti hye bia parliament beye hye bia ban no beye na ese fa mabunu no se ne na oka se wabie bank fufuro bia ebeboa ama wona woye wona adwuma wode sika so wase no eye ne pa a ese aban no etokoso ye na afensu kura no yesambu nkompon hwe yachi enkro kitwa mu ade be na ebetima ya abo mabunu na wono ade won se ye bibi wono apese nka oye dwumade bi se bi ya opese odo afuro opese oye moa opese oye vegetables saa ne yama nyina e wo se aban di na ni hwe ho na saa ne yama no ye ya yetimi export bi ade koje foreign currency bama o minor economy no etimi grow enti aban ye nhihye bia ofre ne nto mabunu no so esan se mabunu no e wo how pa ye bebre awie school e wo ho a adwuma no onya bi nye se bi onkita konfo kita good qualification a be ye mfie mienu mfie miense ne onya bi nye bebre nso e begum ebi nso wo ho a adwuma a wo ye no nso enkwa animu be hu obi a se bi oye graduate then so kwa ogina store bi anim na bosome na katu akora no tip say the person is under employment ohwe ni nimdie ene niama ekita na enye se adwuma na wo se nka wo ye nanzo esanse onya adwuma nyetu akwahye ho saa enti ese aban no twa nani ehwe na dwumadie bi obetimi di aboa saa nipa no bia no aban etimi de boa esanse se ne awa bank ka no se wamfa nani ensi maburu so a de wo yene bebo oman mu se ne ana wo ka no bonsam ema wona wonya adwuma eye enti sa aban na mfa nani ensi ho a de wo haw bebre baba enti ya futuo na eboye nkokọ se ye dwumadi ayeye bia no ye hu se ye boa maburu na ebema economy na grow wa ahoden o ye smart otimi ye adwuma na afenzo ebema oman no mu adwo na wani akọ adwuma no so ezan sensan ye adwuma no eya na bonsama ne bi ya na ha adwen pa na openi se chire se ohe report ya World Bank impending for the ababonte no empimpi no awbetie World Bank for the report we aba World Health Organization for the report we aba ni aka ne de saa wa bro mo chimpending for adwene SCBB so se oso mutu wana mo no obonsi ye nye ni atete ho saa ye ya World Bank impending for asase se omni abamu impending for di hu nkomo no ebenya nsunsanso papa bi e de amoma ya na eno na ye hwehwe ye nyina ye bompa ye se be koso esan se oman no ye na politics na do so dodo ena ade e be bo oman no e wo se afanu no nyina de wa adwen si so ye ka mabuna e mabunu wa NDC e mabunu wa MPP e mabunu wa CPP e mabunu wa babia Ghana mabunu ena ye nipan wona obebo oman da ache enti eduru samre ya e wo se nyina ka bom die na ye ya ye be boa sa mabunu ababia ba openi mabunu aboa homo enti se ye toto ne ma ya be mo oman no afa ne mto pa afira enti yesre se report abai empanifo trase na wonhwem no hu se maburu no ene ye daate yenye ntutu ya be ma maburu nani aka oman mu se ye hwe abebre wona otutu kwan kom ya bebre okodu okura adwuma no bi ni ho na se so hwe report afi miamia bi eba a nipa bebre di wani kire ho a ho kura ya ye den adwuma ni ho enso maburu timi boka etueska kodu odu wana wa stranded obi peska bo oman mu kura wonye ska ode beba baby anywhere wajo enti esese o man panimfo no ene ona waka bia eba mu no wonfa woni nto oman mu ye woni ma bebre betimi aye ama mabura ni aka wonye adwuma obeye
enti samre report abe ye be sere panimfo won fa wani to fam enna ba bi ebenya se loan bi na ebenya se grant bi na ebenya yemfa mo mbabunu no wona ebetimi aso wasene wona ebetimi bia bia mo wonde won sa hye maye na ye mo ankoso na ye nyae niema bi eba na ye twenitan wa bank e boye nkoko esan se wono wo ye nhwehwemu a edane kwantro do okonkuraase ko ba bia bisabisa ansamenti se wa bank the report ba yeah, say some ye, they the year, the year, man, so ever boy. Opani such a year, come on, na Yankopo ya do my teacher for your moko strike. How many labor union for in United Kwakusia buying, Bibi Papa B, ebe free Nazareth Yabana, or Pete Tekremwa. And one I yashi minia, near Kosono, in Chay, and Moyena, a bad time, Timamufo, a buying Ankasa, our employer, and I teacher for Nankasa, near yes, and they say. Afanu nyina embra fom na wo hia wontimi ba no yie na wo negotiate very well say beboa ama yanya ne puma siribre esan se o san ko ekoye se ne ana no wo hia ye na e do ye ne bebre beba etitu employer e ya ban e besre say teacher fo no adu ba bia e den wo hwe ne ya ekoso a edin so kasa wode wonwema no gufu makwa akira de owie ne beba oman mu aban tutu nani ba bi obenya bibi kakra bi ade aboa ama wakoma ato oyam na waba beboa no onfo mo de se obefa so na teacher for no so yesre so kwa ama onyi ne wokon mu tententen se ebia se ya ba bi ogina na ogina san se yehwe economy ni so a economy ni so emoa enti yesre so okwa afanu no nyina mra fam no mfa nto ba bi ebeboa obi anwone nsam na aban so hwe se enema bi wo ho a yebetimi atete so eno na ya na ehye adwumayefo na abufuo esa se enema bi wo ho a ofi se wona wo aban mu didi chen won enti na akwaye abufuo yebesere se ye ma niema enda from pefe na afanu no hu na enema bi wo na ye twitwam na ebeye ya ye twitwam na ye nyina ye mfa bet no mo yeyem na ye nyina ye ma o ma Ghana mfa no tuma pamfra esa se bi mu perception se bi mu edidi chen obi yebesere teacher for no adurumra ye nyina ye sere mo from no kosia enema entimi adwuma mayen mo nyame nhira o peni Martin Opoku seche nyame nhira pa na opecha bia ye de ato ye TV no so o we fine mind we fine mind pa menua ba hwewi yakopo ye adoma ye besia ye da se pa why me da se ya no openi Martin Opoku seche eye openi bia wabene e wa padie ne adwuma ye ho nsensam ene na kwakodi nkomo no we World Bank for report wa mo e de aba betu bigwasre de ni kututu mu kakra no. Yeah, kwa so na ne Reverend Christian Kwabena Andrews. Eyo so fuchi abosoma kwa kwadi nkomo. Wano na afimpi mienu ne aduonu wotu franka de ma Ghana Union Movement amanyeko no. Na sani o ma Ghana egusu aboaboa ho. Se IMF bosha asase na o ma ye betumi adu so no. Ano dodo no na asase a won mo kasetia. Eno na Reverend Christian Kwabena Andrews kire se kwabaso o ma Ghana nyame anim nie abawe pa tumejeje o mayi pa no koje subenani a ebe ha adwene na chese bibia de pefe se aban no ankasa wanya ne hye yie ne ntoto ya na wo so de gu akwam no enuoma antumi asipi ye kwa ma so na ne woni munyafo ya kwakodi enkomo Robert Menkai mo adwo so mpa so nie nyame hira papa nia apom ye de nyame adum go su hye nyina ye de nyankopon ase wadaro ma yenim se ma fridie ye so pa so a wo ma Ghana ye bekọ ana so do dia bebomu ada wo so da ye bia hunu se aban ntoto ye no se ne wo se nka ekọ no nya sa na ekọ na minia se o trans na wo hwe sikabotna ya saka every World Bank between 2021 2022 a se sikan ashi na yihunu be bia de fae o trans na wo hwe COVID-19 sika $1 billion ebaye na yinhunu ba bia efaye ofye bosia anana dubai waji se mama free so no ye bonity so e ka so woje $122 million eka nana dubai wa bosa aka no miyenu ni mpire no so eno so edaho mummi musie ho se Trudo anyema na kukuku na bema bibibi nyina timi amoye na
kakra bi a okoje free we nkofo ho de abre yen no enne bitima boye hadin ti na yemfa ayi moye yem ne yinyina ne hunu se MPP4 mam yen sesi form ekura na yebe konkoden ne aye dwumaden ne nka se etimi aboye man no dan se bitima tenase na yebitimi akase yesa akodi skafo for free baby bi maba ipacho my fe to edidi edibo school ho bra mo dia akodi loan for 10 years 10 years o sikani nyanye jiyo enso mo dia akodi loan for 10 years modi no mo bi won mo mo mi entrance ni enyi ho yesi empanyifo no o mo yakwadwofo mo mpa adwumaye na na do adwen pa ni kura no about 99% no o mo bidi na chinyina ya abrofo o mo nyina ma ne sesi fom ele mi hu se no kura adwen pa ne ka sem ni bibiem ne keye na nso eja ba akofo ntumi nye wona odom bidi na chi so ko no ya du fupefo obi epenefu obi eperiyam Union parliamentarians, Mummy Musamu say, Sika send out in Bosom Bako, about 300 million a month. Teaching near Wako pension. In Fisher Diasa, what shall you when you persuade 300 million? Would you 1 month to be any 300 million the amount? But I say, a dear papa in Iron Parliament. I would think now, yeah. Uvia, Bosmania comes Cassidy amount. Na obi akotena teacher adwuma mu etimachira de mfinsha baaduasa na wokofia izike de manu de se odi wonkosua no na wo le nkokoma intimi de mehunu se yempanyimfo ntutu e papa bi na omunni ena na kene Japan oka no se MPP4 de Jimmy efinyansa omunni bi ono na kai na meka bio na so mo finyansa ne nyibu kwa dwenom de wuro mutirimu a enke ababo nkusi esanse ye won sase no ye obibia wo Ghana esinkitim beyem na yiye na so me situation no ene fe de yakwakodru intimi de mhu se enke dru sabri no se de nanu mampanyin kofo ba ya oka se ye ko hipik oka ya pempi bi fo mpanyin fo ka se de bi eba se yi nyabosia emfa emu ye man na so se ye beko omukọ ye no etimi ma enepa e de ba o man ni mu aden na nanado de yakwakodru on kan chen ho plain se ye de ko ye niko ye behwe nya ka youth no e de agu farming no am yakoye farming activities no yetima ye ama ya bo am ye nya duane adi eya no mo de ko che Ukraine ni Russia war no so no ebeto ye me de to ye team employment ya e sha sie nkofo nya adwuma nya na Ukraine war na aba na na do ma betwa be 3 years ansana COVID-19 ba e de na esiye o tia se COVID-19 ba mo de be se COVID-19 ni pa do se ni wu ha ni pa do se ni je adwuma ye aye tenefi dodo say na se ni tenefi amoka COVID-19 asem you see anu me bo no ma and COVID-19 kwes kam go jibrei and mo se ade ma ye tua and ko to ade also COVID-19 ka ho ko to cement COVID-19 ka ho ko to ya COVID-19 ka ho mo se ade ma ye tua free water e wo de mai and mo sam ye jeje e free ye ni ai ho it is a busy mi bu se ho se enti empenyfo a ebedi o man so no on ba so boboy na on ba so bidi ti no mako minia se wo trust na adwen ho on ti ase Rav bua me hakakra yi ai wadaro ma yenim se ba bia o ma Ghana akwakodru no wo man na to plans so bia de ne susu ye ba na dwene ba na yakekase ani ana wo man mu so hwa manyoko ahodro no aye wono a edoso pa na anyam bia motumi atena se mosusu bribia keka mo adwena bomu atwere ho krata se mampanyine nye ena bia wan fangu akwan mu ana wadaro ma Edam call mampanyi ho no meni ni na kotra ne dem in the office oti me hwe me nam so ntwe nim me kan otro bibia first of all do di kan ya manage ya ka se obi boda no me kan am say 3 days time and o G2 me obi oti ase ye school feeding me ka se wontwam ni ani aka se ye ma aduane ni sansan kora no they are even poisoning them ujiji scan ye be school feeding ministry ni atweska kugo ni bi mu wia mo de ko efie ni akoto enam a emoa wo de ye nuane me yemadi
near money area, near Sabonka. And for so many also, Munya, near Diane, near Pierre Binta. And Corano, become such as it said, Nana, a bit to me. What is school feeding? You ministry in every home. Now the bit to me and your mom say, can it tell you school? No matron for school. Headmaster, on Befe, PTA for Kavituma Pinipa, on Bituma Bay Diane. Education cano, Yamfam from near Diane. Nina, for going away a coordinator, and the school video wine, and the school video. Only now, as soon as we are so be a jacket. Boame Hansu Kakro. So see, I know my Ghana, Yakwa Jina say Yankwa Mefua, Wamano, a new American Jinjai, Yakwa Sua, and you might me out to 2 years Kakradia Maye. And not your church for so sorry touch in China time. So by new wobio, so when you be a woman here cola. And you be a one at your church for any ever yard journey. I will quite be sworn now, dear Drunedia, and come to a mobile answer. Emily Mihun say, some better feel so much sad the other day. Yenny Ankasana, your mano, you will some years in life. Nemono, your momodana say, you bit my tea of once to say, Adiana could do no edding, about the cow, dear cat. Can you be arrears? A beer bay abon say janky a cabo near the abba. Nayan paying for no do top on Unya Bidia on covering dinner match for no more chefino. The second being for no can be beer. We can competent by a negotiating. Titi Tiananke Bianca, a case, ministry, no, any ebia, not a foreign penny for no being President Gosia, Namgusia Kukum, President of me, say, me mechanical quay, minim say, where you nipabia, Ubena, now can be bichana, obiti, and Tino Senka, Omobomote, we feel quine, a corner, Hodoma, and give it to my boy. A damn person me corner in me friend no or so for me according to me bape me fro obediano frame me now say my boy na bra me office and I'm quite a good income into no say obeno na o kan wasem o to asumu a ofa edu ba bia me trouble na fi na me bi na twene kakra na ma sign e dia apem no na ma ye ne saa na me ye no uhu na okeka na ama mani aba no so Jaze, enti unyano sa nipa se uje nipa sa obese enti du bebia na se umiano okeka bi na okudu esi na no hoto me pa me sai me hoto endi meka enti me se ye men ye ben ne ka bi bitre na ebeboa dan say demonstration upon demonstration no M5 me a teacher for some teacher ni ye timiko strike ye D&D ya ankusive ye ni ankasa ne san say ma ni mum se ye bo modern ye benwa enke bitima boa edu ba bi ne se edin a omo pekwa bi a befa so a nipa bi omo contact wo mo a omo bitima amannesia bitima boa Robbie abado was papa na enim se nyame adoma 2024 se Ghana Union Movement mo basaba me pacho wo ka ho bi ko abubi amfo so ho fa no mewuram it's not 2024 dey yem fa ni akokra ye betire mu tente dey sanse baby letro Ghana pay for the book sem sa dada enia amene abrabo ayi pasa ene book no brofo obi ka say di bu man nke ni anka se entrance ni em fa ya twini nyansa mu man ni ntimi moa nti dey do the book no dey egu ani mo ase amoye na yenhwe mfafi nyansa nto aso ne bitima 2024 gum yejemu asante region fo nyina twɛn na me papa me ni aprepa Yelso yabata mu kuchu na yatwe wo kwan Reverend wase no bra wanyama ye nanu mewai nyamishira opi onshira onso agosiofo ne ne bonkomo yi eye panyipa ya wono na Ghana Union Movement gum wodi animu Reverend Christian Kwabena Andrews do no abonema se sofu kirabosom na wachechi mo kwan pa Wama Ghana betumi dia faso no man no asanso agina yi Abuzanfo eguso Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase ana nsano ba bia wo bia na eguso ede mamone yento aso na yenkwa anim sunyane susu ya Sompa 98.9 FM sunyan Sompa 98.9 FM yento aso ne mfam ko keti abonten so na keti aye kroi ena momani tua se ekeye ti o madasumu be na wotwe mienu ni nyina
light bill kɛseɛ bi a ECG mpanimfoɔ tabiri de kɔto wɔ mu so sɛ bɛyɛ afinie light bill wɔ mu ntua bi adɛ a adwadifoɔ no so ɔmo dwa mu mita na sɛ ɔmo a ɔmo mita ne de anya de a wɔn bɛtua light bill ne na ɔmo tua ne kyena na ɔmo gya gu mu sɛ afe ɛna ne ɛka ɔmo kukuru de bɛsɔ ɔmo so deɛ na nya asɛm ketewa mpanimfoɔ na bɛm ɛma nkɔmmɔdidie ne adeade a nti aseɛ yɛ adwuma a ECG foɔ akɔsɔ nkanea ne de ama wo nom na ɔmo de ato dwa sɛ ɔsɔ ɔmo yɛ nhyehyɛ no anim yɛ a saa ka twitwidie na ɛda hɔ nom no ɔmo ɛkɔ tifiri hɔ nom na no ne yɛateteɛ sɛ ɔmo ahyɛ ase ɔmo kyekyɛ bill no ɛde ma adwadifoɔ no ɛna adwadifoɔ no bi adwalae sɛ kɔ ɔmo mfa so akyɛ ayi light bill ne deɛ ɔmo ɛte ase ɛnyɛ yi na yɛnkɔ keti abɔnten so na nnɛ adwadifoɔ no nsɛm bi a ɔmo ɛde to yɛ nnua kwammerɛ du anim no yɛnkɔ tie kakra na afei yɛmmra na yɛbɛdi ho nkɔmmɔ say you twaba near you almost leaders because we can take a canoe in the pay guasia at the MP best at 3 crown about parliament among Macocasa and so share Obia Baos way leader. They say, yeah, Brew Kajetia, Persian, I come home near Twaba, near ye and Penny for. Now, fair, my channel be light bay bar, young was a light bay bar, say. Na ye cheni say for ne de menu aba manyensa o kan small sa o ma haye papa omugu so kra haye omunya ye bre hwamo de ye di ni bebre because ye light be omo aba asema ye ntwia na afi omo asa aba asa ye ntwia hwe brichia boy o kajetia obia na kajet enam kajetia o tade it kajetia de ye ni abre afa ye ho adwene mesi e be fa ye ho adwene menu aba masem Abusuanti we ya madwadifoɔ no bi ne yɛte wɔ mu nkane ne nyinaa ɛyɛ gidi a sese ehihim ɛwɔ mo mpanimfoɔ a wɔn ɛdɔ ɔma no wɔ kejeti abɔnten so ne yɛnkɔ ɔma no so ne ne nana prempen kodi nkɔmɔ yɛ chairman ɛde ma kejeti Petty Traders Association for no ɛna finance committee a wɔn ate ne kejeti hɔ nom no wɔka ho light bill yi kyɛ ne adeade nyinaa wodi mu ntintimɛ nkɔbisa ne sɛ na bill no ɔmo kyɛ ne sɛ ɛdwadifoɔ yɛ dwa yi na prempen ma joy Penyin pacho mejo so. Megiri sempone ye. Nyankopon wadom. Ye de rade ase. Na prempe Billy mu cha ne sei. Eka no eda ho no a yesi ma sha ase yese mo cheche no. Mo cha ne sei a mo amunuanu madwala ya wo mo party muso atuen. Yo, openye me da ase. Memfa kwanya we na menchia ye tiefo. Oba kegeti a senior yenuan okan yenyina ye yusu mita baako na ohwe senya na yete ekumasi fie dada mu compound houses na ye che yen light bills no sa ye the point system and a che yen light bill no sa bi na ye yusu no kejeti a free May 2020 ebepim April 2021 ye de eche bills no sa kwana so na de ka ba yi so ye de eche no enti kanete to on mo kwa na e fa so che light bill no sa na mo fa so ntu kwa wo ya no so so bobo a 0.1 wo so TV a 0.2 wo so fan a 0.3 na point bia no mo je sei yo apanyi me that point bia ejina bosome dodo a ebe free ECG office beba dodo ebe free ECG office beba na oba kejeti a asa uko ECG a omo utility charge bia omo e charge say ebia use bulb a kilowatt a ebia 8 hours and 12 hours kilowatt use no normal price that so say bi na oba kejeti a nso a that charge in the area ECG utility charge no mo de ye na bi na ye de ye nti se obakageti asesi a ejina enema wo yusu no o shop ene na kire ebo a odi betwa but me no wo ka say obakageti nyina ankra shop no kan nyina boma points a e wo kageti ano e 28,664 28,664 depending on Bosome ECG bill like Bebano, you divided by 28,664. Na no amaye unit rate and at 1 point sika SSA ubia chia. It me fancy me ma umfato ho a ohwe afras Bosome enum no. ECG light bill by na 409,223.72. 409,223.72. It is our 409,223.72, you know.
yeah, the 28,664 no ebe could divide 409,223.72 no. It's about 1.14 cities 28 pesos. Na prempera just na wo ka dia bosome baako no me boa. Me pacho bosome baako. Okay. Bosome baako. Na the entire na ye press say obi anya ni meter ni say opani say say uba credit ya obi issue bob baako a ye man 1 point. Obi issue cattle. Enti o issue bob baako na mo man 1 point no otua say. Say na midi kan di May e de ye mfa to ho say 1 point a May fika na buy na ye de 28,664 ni divide ye no. E be na 14 cities 28 pesos. Se me use bob nko a wo me shop on mo a bosome so a metua 14 cities 81 pesos no. 14 cities 28 pesos for 28 pesos. Okay. Na se me use fridge here. It is a use fridge. Normal fridge double decker no. 7 points. Use fridge 7 points. A double decker now work on one some deep freezer kesi en me boa. Me pacho deep freezer said the enu na nkwase for ni coastal for ni so no. 10 points. Deep freezer 10 points. I don't know say 10 points. We use deep freezer we get here, but soon ba ko bia 10 points. Ena fridge table top no a eno fia ketiketo ano eno so betu abese. Me pacho am so ye 7 points. Now yes a fridge bia there is a fridge here between 7 to 10 points me boa. Me patron. And that's obi use iron located here. Iron non kuano. Ye man 8 points. Iron 8 points. And this calculating by the month of May. Month of May unit rate no there here juma. It will say 1 point no near 14 cities. 14 cities 28 pesos no. Iron non kuano. What did I multiply 14 by 8? And so that any part of machine, what in the machine to 1 point. And I could get a common area light in the I'm so much the Libya 1 point. Baby, am I confused? Kakra say, we are church mu matewase iron fridge one bob any other day. Na when you say mo kada da no a e ma ye betwa mo light bill no mu no e ka ho ana se eye bosome dia aba mo kwa kotua na mo chei opani me da se me ma break down na se si am no ka se ye che bill May 2021 any acha be May 2022 acha free May 2021 ebesi May 2022 Eti 40 me patro any game na bua me kakra eti over ECG brosa omude ba e ba kejeti ana May 2021 omude 409 223.72 ye month of June ECG bill ba ye 413 201.45 ye month of July bill ba ye 419 204.96. Eko Augusta bill buy 351 325.50. Yako September it's been around down this the last 13 months month be a bill ever. Okay, eti eno na mwakeka bom ena mwacha besi nemeboa. Me patcho you eti sa oshe that month na oshe month bia when unit rate uko mema na unit rate no 14.28 uko June unit rate no 14.42 uko July unit rate no 14.62 uko August unit rate no 12.26 September 13.18 October 13.86 November 13.97 December 15.16 the American Union 1 point and she said obi wokeniti ana opesi ohun no bill for the month answer na becha bill na nkasa common area no
trader be our 1 point dada. Now when we run the shop, so who run the shop, Bob, you know about next when you 2 points. Fine back who come one, just when you 3 points. To penny pacho bisa sanity. Na prempe matoa say into we no say bia me was sopo ho. And I must say from May 2021 to May 2022 and a market carbomwa 80 meno say na man to be a metua 14.28 pesos ya na makabom sa 12 months na me dia bremwana me pacho sana entisendie na say minya ni nyina say at once by force akwabi ne ka ne brofo at once onu ano minya say sika ne say bia me imagine say okay metuatua ne kakrakra eno de montia say papa ni pacho me da say ECT bra on be disconnect your power na ye ne omo mpanyimfo hia ye no omo ma ye payment plan na SSA di can raise 20%. SSA di can raise 20%. 15th of this month SSA you could share sikani bi na 18 of trading you know yesterday you may cry for kasa fitting so as friend say 15th of this month SSA share sikani bi no sabe say obia me tue bi at least and 15th years you may see sikani o de o kana o de at least mo be me ensa let me tue mu ba ko ne emfa nko ECT to because ECT can inform me say say you tue bia o mo be my payment plan say be ya the current month na be ba no ene arrears na ewu mu no which mean say o tue arrears nko no the current month no it o my payment plan and anyway no is tue mu 20% edema ECG na sana o payment plan on person de man o de 20 say me ye dwadi ni me nua me dwadi fo nyina no de ntie ma ye che 13 months ni nyina ni say ne person obi an hu say e bia o ka buso me du ne ansa ni nyina abuma o ka e bia 100 Ghana le mum o tete le kakra alongside the current month the entire ye encourage ye nyina ye hu ni say this is boy an ho ba say meters na ye pe no say yetimi tua ye ka ne ntem a sika de ebe bia no omo de meters ni bi eja breye abewa amaye pe matewa say enti na chese se me yedwedini na me wo kejeti adwom ho no mo a da bay e na wo se sika no bia me bete me ka no so bi da bay na mo ne se bia da we de last day also bia e bia utua bia be 3 months utua be bia be 4 months de na ye kotua de ma ECG baby anyina ye free ba no ye mpese e bia 50 ne be so na ECG asa ba dwumo eti be some afa kasa fidie so e ya disede na ye nyina ye de na ye ho esa say e bra ye ECG na ye say ye ntwia no enye akandifo a ne wodwum ho e na ECG na ye say ye ntwia ye public forum on 2 occasions and I do one in issue say yantwi ni sika le twa no ensensen eti many we idea adisode and the mama ye nyina ye ho ye nyina ye dwadifo say ye mo ye ho modern o mu say so to for modern je na ye mo ye ho modern say at least obia betimi etu anamo ye timi ama management le kakra no bia koma ECG before 15th deadline no na for your payment planner o mu de be mai eti pray there Shebia metals say, don't show sick any na chinchilla so half. Lebo me any idea the funny yesterday I must say. So by 15 for every used like I said. Mobile air best mamma when she said anyway, want to me and she said so. It's a Gianna Modeno, and only embassy of a quack drew her. Yen I encourage us at least. Would you want to be chair from Pocrali 2 bomb one day said, Ubet me a cheery. Let me take a cracker. Now let me come ECG. Na 15 for no deadline. MBT and moments are disconnected power. Da se no adagye wanya ene ncheche mu a odi ama bibia ne ebesa ba ona so ye da se pa why yes da se ne akwanya mo di ama abuzafo na prempe ye chairman na woda KJT Apeti Traders Association no finance committee a wo mo hwe ache light bill no wo KJT adwom wonum no wodi ntintima wo so ene ne wodi akusku wo mo light bill insense no koso ya senti asia ye adwuma point ene e ka obi ade ese de obi ade no waze nya ka ketwa na da za no obo 409 na kese 4.9 billion asem ne ye ka no ti calculate ni pass 700
100,000 is 700. I'm say 7,000. 7,000. 7,500. So more so than I'm about to say. 13 months. Kakaka. I was for your woman so na ya kwa kodi enkomo na ansa na no. Ya kwa manso Kenyago. Manso Kenyago no ewo Amanse South men cinema santemante mo ye. Awawasemu a yate afi won mo kire se abusuafo. Enipa makoma nan ya. Won mo kwa akotu galamsey. Na one more first shine, say one more for sure neja, river of fame, one more char river noir. Now one with the aquaco to Gara, no be a hood acquire ye. So shana one more team one aqua Dania Butu, I'ma make a same. Nipa could the one more Jarian to it me Jaria Ephraim. Me and son Wakano, our friend, one more who backwomu, a mummy, bepemne, one much mini. Now some by a unit committee member, ya or no man so can ya go when Monya for Isaac, yao don't call Eddie Asimo Encomo. Me amasa asin yedi ene nyina ekoye yekoye no nyina akoye adwuma ye ba fie omoje omo ka akiri ehye no so enan ejabi ma omo na nyame adawroma ye de ya bakra beduru fie de mu ya no se ya fe me phone so se enipa na na aka akiri no omo mu hye na ma miensa nsu afa omo Amaraka ba kope yenko mu a me bana woni mo dware no oni pie omo maka no omo ni mo dware enti ba me baba kroso esu na fari bi ya me diri papa konya enti na ubusa de won Awusiofo wayere wosem a asie ewo Manso Kenyago na Adeshe ya womutie Sompa 93.1 Sompa 98.9 Awusiofo mo Facebook na mahade nipa no a sesi a won motumi ayire dia free show ni mu no wono na won motwe na munya de ato abobo ya mu adasa won de ne kwa musie ye no na nke yepuso homa no ase ensa baka assembly member ya wono ewo Manso Kenyago Yera Joseph ne na di asem ho nkomo so yepuso homa no a enya de se etomu sanse wo hwemu a baabi maburu no kogina baabi a na won mu ye dede wo bi ntumi hunu se woye aposifo akachi o se woye obi fie no mkoye o na asem no entiase no entumi emma enti agusu epuso homa no nyame yatom na enya wono boa ye ne bedi asemi ho enkomo awusiofo from free Manso na yemra swami abonten so na adehye wo swami abonten so no mosre Manso kruja adwuma eko Ghana Water Company Limited mpenimfo so mmeko no moa na sese de omani ye tutu aka wonum se ade ya ye se ayi boys ya won toto condemn ne ade asase twitwa amanfo ayi mitam unzo wo munenam fichiri sa ohwa na obi ani honom no a Ghana Water Company for no mita no a omo ade atintim fom honom no a ena kire se bia bosome o water bill ye bia sempo a anase tekuno no mo ode ayi so no sia no de sia no wate no de sen so omo de koye de so omo de koye de jeze ye bibini na abusuya adehye ni bi ene Sompa FM nsɛmtwefo didi nkɔma a ɔmo sere Water Company for say so ma mekɔ mo mo asisi ama nsuo ɛho akɔ atwe ɛwɔ so ame abɔnten so mo nya nsuo no mo eniema a ɔmo yɛ so amananya akrɔmfo ne dɔso obi kodi dwa kora ne agye ne sika obi so ɔfa ne agye ne sika hwɛ pipe wɔ ha sɛ mita ya twitwa ni nyina ne ma mo de ye no sabe nya se yenim de ye sramo mo ye kakra wate ye sramo ye wenu de ye hu bi da ye first time ni ye sramo afa na asie so amita nyina mo twitwa ni nyina be ba na ye se etwam ti etwam mi da minim se e bia ka akra wo so nti de bia o ma twam afa mita no ho na no me ko edwuma koto bode kura be ye aduane adi o me ba na mita na se etwa afiri so ensa no pe me ko ho a me maami hia ya ogusansa ayi jese de tie no jese me pe obi ama wa ye wasiri no nti mako ho a Tolba na pan. The banner a conform abetwitwa ye mitam. Enya efie kwara no waso de no. From the co. Nti ama ye nsuo ma ehu kwa fa so ade no. Omo betwitwa de no. Na me mla na ewo fa pranso mo twa. Stock no so mo twa. E de ko. Nti ase. Nti Water House for no munya emwa. Omunya tanka mita ni. Ade amota ye
Ayade weka miensa no de amutai eye saade no ayade wo swamea kaka nu swame de amutai saade ye chibi eni ya bono sa ye chibi e kono sa efre otua na okotra be fufro eni so won sa ni kusu asa ba pie ma o me saade e pa to no mache e bo no miensa na me sole ise pipe otwa me kopensu na jono no miensa no me sole duru ye fie kwan no a ensu nyina bua fa hanum sei me nkwohwa ba bia mita no wo no ye 2 mita no ko omo atu me wo fade omo abetu ko pen ene omo asan ba abetu kro enti se ye ni nsuo aha be 4 days ni kra ye ni nsuo ko 5 days ni me sole ye me ye fie ha de mita mienu wo ha de omo atu ko na ntemu anso bi so complain se ye tutu wo mo de mita na wo ayi we ho no ayi ma me oto nta e bu nse wo no ya 2 mita na film omo atucha ayi mita ya yi enrachi o ene so ya sa ko mita ya 2 mita no nya wo de kwa wo de fanta ma be hu ye pese ka kire omo anwo wiawia water mita no say omo anjaya na ye chi omo a ye mfa nko police station e beja omo kwan we de mo chi omo amunyo omo kwan na ade ya mo ye efe amza for de beka hu wo Facebook na de be hwa de mita no a ye ka ho asem no a kwabrane boys no mo toto condemn na de no eje so mo fam wo so me no man nya bia na for mo na mo fichire Ghana Water Company Limited meters no a omo de aba be bo honum no obo so wote ho feko so no mo twa kohwe ye bibini na we hugo twa ya izo ibugu jeye adwenboni radi nyame au and what chairman so ni bugunti if you are for you say ya to pipe but na kwabara ni bi na bet na wo betwa meter ne de ko so we are na the water bill no so ko we anti meter ni say na ti o meter ni say na ti no wo twa ha na chese condemn for no o mo de sin ye bibini what you can for ya kwa messages no na akokra mafia series no nyame ya domo a memenda ebe no wotwempa mu kwapem no nkono ebe wapono so hyano se wukwada bia no mienu kwapem no mienu mpa mu so ye betwa repeat di amount obeso asena frɛ na mom won mom aso asene eye 21st clinic the sciatica expert no abe herbal clinic nso nie ya de ebe Dr. Bay will be to us here crowd if you are my water. Extra Comfort Limited in Sunye was so bad hati ama water papa. But so sini be no free a homano 0249 942 842 0249 942 842. Majon Chiramunsu Siano. Ebredru si ya kinkan bi edimamo kwadwo Asempa Furniture Works was good evening o ye wotie ye mobodin no so na ye nso so Ernest was say don't call one so ne dia buy and work Sompa news dia papa wa hene ba ke Japan ye da se Charles Mafo ed ne dia buy Frederick Mystica enafe Dr. Baba Zamu one so ed ne dia enam enafe Pedro wa Medina Cruz was a life and club Indianapolis anambwa sanwano no Eric Kwaku Bwadi yada munyina mwase papa Anthony Opon o the Sompaka sie de jajaja ye ni size yo bibia edem pefe Kwame Adoma ko Dapa Francis ene nkai ni nyina aseda enkamudin ebusuafo ha na baba me Kwame de ensam ni nyina asie won mobo ye kuku ajando akosia somoa Rocky PK Retford Akiola Godfred ni na school fees catch one nyina dom boa bi eno achi no wo hini niama crunches of mami premier ni na afi kwabna kase afia ajewa kwode mofi wonom ne kabo mu ema yensamfo panyi ora sante yeboa Benedict wono so esemu edema yei yenso ebetena se kenkan yei medin ene akosua ajewa kwode boaten mene menua bema nana ya abo amali bia boga ya sorso asam panipa na asam weba no echiekuri